Kerama reng wewidangan Jalan Bumi Ayu Sanur Den Pasar Selatan, ngosang kewentanan banjir sanes tatan imanen rikalaning sasi Sabah. Pemerintah kapti yang dikelis ngeruruhang pemargi, santukan banget mialangin pari kerama-kerama irika. Banjir wiaden kembangan doya saning dibenen wewidangan reng Jalan Bumi Ayu Sanur Den Pasar Selatan reng setunggal sasi Sabah, banget ngosang kerama irika. Banjir sana tegakipun kantos antod mecantan banget mialangin kerama irika rikalaning margi yang sebagian ipun serahina. Manut silitungil kerama irika Wayan Sidarta, banjir puniki wentan sesampune Sabah ageng dibenen widangan irika. Jalan Bumi Ayu kendaraan ipun wantah lebah, saha jelinjingan utawi got irika nendan becek. Kewiaktian ipun sampun nanen kedagingin pompa air ring Batu Jimbar. Pompa air punika ketureksain sane mangkin sampun rusak. Wendan pengerencana majikan jelinjingan irika nanging kepialangan ring Prebia. Ajang kemarin kok banjir pasti. Kalau seharian. Kalau gerimis-gerimis kan banjir. Banjir. Ini penyebabnya napi ini gimana kira-kira, Pak? Iki penyebab gorong-gorong tersumbat. Non kita kan jalan kok. Oh gitu kan? Iya, diko kan jeblongan. Dan diko apun sempat kan bangun-bangun besar. Iki kan mau diginiin. Oke. Dirombak nih. Oke. Tapi dananya terlalu besar, makanya terakhir. Dulu kan di demun di Sekuto demun. Niki terakhir dananya terlalu banyak. Oke, gitu. Enggak jadi. Oke. Mau dilimbahnya ke bypass. Pemerintah Kaprian digelis ngeruruang pemargi majang pikobat puniki santukan setunggal sasi Sabah start keni banjir. Artai